Da li znaš da je sudbina Srbije visila o koncu u ovih 5 trenutaka? Ovo su najkrvavije, ali i najslavnije bitke naše istorije. Trenuci kada je odlučivano hoćemo li opstati ili nestati. Bitka na Kosovu, 1389. Vidovdan, 28. jun 1389. Knez Lazar je okupio vojsku da bi branio srpsku zemlju od nadmoćnije osmanske sile. Hiljade vojnika su se sudarile na Kosovu polju u bici koja nije imala jasnog pobednika, ali je postala večni simbol srpskog otpora. Lazar i većina srpskih vitezova položili su život, ali tog dana rođena je legenda koja vekovima inspiriše Srbe da nikad ne kleknu pred osvajačem. Boj na Mišaru, 1806. Avgust 1806. Karađorđe, vođa prvog srpskog ustanka, zauzima stratešku poziciju na brdu Mišar. Hiljade Osmanlija napadaju, misleći da će lako skršiti ustanak. Ali Srbi prvi put uspješno koriste organizovanu artiljeriju i rovovske položaje. Neprijatelj je razbijen, a Srbija dobija nadu. Prvi put posle više od 400 godina sloboda je bila na vidiku. Cerska bitka 1914. Avgust 1914. Prvi svjetski rat tek je počeo. Austro-Ugarska moćna armija kreće da uguši Srbiju. Međutim, vojvoda Stepa Stepanović vodi iscrpljene srpske vojnike na planini Cer u neočekivani, briljantni protivudar. Ovo je prva saveznička pobjeda u ratu. Srbi, iako gladni i iscrpljeni, šalju jasnu poruku svetu. Sloboda nema cenu. Kolubarska bitka 1914. Decembar 1914. Beograd je pao, Srbija je gotovo na kolenima. Austro-Ugarska armija misli da je gotovo. Ali onda vojvoda Živojin Mišić čini nemoguće. Kreće u najveći kontraudar u istoriji. Srpska vojska gura neprijatelja preko Kolubare i Drine, oslobađajući zemlju u spektakularnoj pobjedi. Srbi pokazuju svetu šta znači nikad ne odustati. Proboj Solunskog fronta 1918. Septembar 1918. Nakon godina rovovske agonije i gladi, srpska vojska kreće u odlučujući napad. Prvi u proboj, srpski vojnici spremni na najveću žrtvu. Saveznici prate, a neprijateljske linije se ruše. Srbija je konačno oslobođena, a ova pobjeda postaje ključna za kraj Velikog rata i stvaranje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Zaključak. Ove bitke nisu samo prošlost. One žive u duhu svakog Srbina. One su deo našeg identiteta, dokaz da sloboda nikad nije bila poklon, već je uvek bila osvojena krvlju i hrabrošću naših predaka. Ako te je ova priča inspirisala, lajkuj, zapratite i napiši u komentaru koja je bitka za tebe najvažnija. Nikada ne zaboravi, sloboda se ne poklanja, sloboda se osvaja.